Hlangane kwiTshatha Music Festival letoba ngilomvulo lo wakusasa kwaLinzizwe Sports Ground. Siyanimema ninebe kunene kuthi nize pha sitojabula sonke noTshatha. Lamathikithi ke la Singakhohlwa kanjani ngqophamlando yomcimbi ini iTshatha Music Festival. Kune-update ke lokhu ivela lapha ku Facebook nabanye ke abanjengoNqubeko Ndlela usebenza kwiNongoma FM lokhu be-update ngalo mcimbi othi bathi asazi ongabi nalo ithikithi ngempela uthembeni asidlale la naba abantu bazobe khona lapha emcimbini ke ongeyi-29 lapha kwaLindizwe na uTshatha kufakazela ukuthi sekungumlala kanye wengane zakwethu selufikile olungaliyo ngaze nervous niyeza nje kodwa lingangenzi inhlekisa bakithi ezweni ekubeni ngiziqhenya kangaka ngezwe lakithi kwaNongoma. Kunjalo ke ngeyi-29 umcimbi ke uyaqala ke lapha ke kwaLindizwe Stadium kwaNongoma. Abaculi ke bakhona ngane zokuthi inqwaba abaculi abakhona khona bani osomnandi uBig Zulu, Mthandeni, uKhuzani, uJumbo, uDladla Mshunqisi, Bahuphe, uNtencane, uGatsheni, uMzukulu, uMjolisi, Benzi, kusamagcokama, Mafikizolo, Maqabethins, Mbeje, Sminoff, Siyanto, Njabulo Langa, Dumazi, Dumakahle, Java Simnike, Mlabalaba, Mayogat, Stability, Mthembeni, Umalini, Sweet Gcabashe, ND International, Ijonge Lihle, Mfoka Msezane kanye nama-artist amaningi. Bekukhona uSimbiro, Mashampura, Magoqa, Khandalenja, Kasishandisi and many more. Baningi abantu ke abazobe ke bekhona ke khona laphana ke kwiTshatha Music Festival. Umcimbi ke abantu wesibili kwaNongoma khona obulaphana ke ngabo April May obunye kube ngazi iNongoma bani night cishe kanjalo. Ngiyakhumbula lo mcimbi loyo owesibili ke lokuthi ube khona ke siyathemba ukuthi imicimbi izoba khona bemningi lapha kwaNongoma ke indawo ke enomlando ke onothile ke sinenkosi ke yesizwe lapha ephethe ke njengamanje inkosi ke uMisuzulu akuhlangane khona ke abantu ke bezojabula ke bethokoze ke kazi baphi ke abaculi bezobe khona ke ama-local artists ngoba baningi phela baningi abaculi lapha kwaNongoma. Sazi ukuthi hayi singabadumisi ngendlela okuyiyona yona sibanikeze udumo okuyilona ngoba bayacula bayaziwa and futhi siba-treat as amavukane isikhathi eside kanti nabo kufanele ukuthi benikezwe ithuba lokuthi bayiveze kodwa ngenxa yokuthi bafakwa ilawo ma-artist anjalo sigcina singabazanga abanye kodwa sibonge kulabanye abakhona ukuthi bethole ithuba lokuthi beyiveze abantu abanjengoSimbero, oJonge Lihle, Finaw Stability sibonge kakhulu. Isodibana ke kwenye ke ividiyo ke isizobika ke indaba yokuthi kwenzakalani ke ngokunye kwenza komculo amaskandi. iTshatha Foundation iTshatha Ngobe Foundation nayo ngabaxhasi ke balomcimbi lo omkhulu. Bathi wonke ama-competition akade evuliwe malana nale event avaliwe ngeyi-27 zikaDisemba 2025 iyodibana khona utshwala bungeni nezikhali azingeni ke abantu bayiphathe kahle ke nisiphathele amavidiyo ngoba amehlo akuphathelwana nisakahle siyabonga. Thike la shibhileko asekhona into wakhanza nasegedzeni nga250 emalangeni kude lo muntu lo tothi yena kalitfolanga lithikithi ke just lo sibemezela sithi ebantfu mabete batothenga amathikithi betoba nathi ngomvulo. Siyanicela ke bantfu benkosi lokuthi kude nalomunye lotothi uphuthelwe ngilomthimba longaka. Thengani amathikithi enu nyalo asekhona. Wakhanze Shoprite, wakhanze eTickets Pro. Kude la ngeke wakhanze khona lamathikithi lomcimbi longaka. Lo mthimba ngomhla ka-29 kuDisemba 2025. Siyanimema nonke bantfu benkosi kuthi nibetoba nathi kulomthimba.